Yo, what's up? Welcome back with me, Bung Zilsio. Oke. Selama seminggu nggak ada video. Gak seminggu, sekitar 3 minggu. Diam, keluar. Sekitar 3 minggu gak ada video karena sibuk banyak tugas pada saat itu. Yo. Dan hari ini gue nyepetin main game lagi, yaitu Cooking Academy. Yo, selamat menyaksikan. Oke, this is that game. Enter your name, Jilon. Jangan. Bung Zils. Yo. My name that. Wow, play langsung aja. Oke, di sini. Nah dulu. So Bung Zils, you are back at your illustration academy. You. Oke, di sini kayaknya yang ada yang belum buka. Oke lah, gue males baca. Marshmallow langsung kita buat. Marshmallow aja langsung buat. Yo, the first marshmallow were made from bla 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 bla. Oke, yang pertama ini ngapain nih? Finish. Yo, cook again. Ada 6 step. Kita aduk. Aduk sampai kayak bulan. Aduk. Yo, good job. Finish. Sweet. Oke, thanks. Cook. Step 3. Why? Oke, dioles-oles doang. Oh, semua tempat dioles-oles. I am the chef, master chef. Good job. Terus ini ngapain? Yang tadi diolesin sekarang diputih-putihin. Diapain nggak tahu kenapa. Bikin marshmallow tapi gini-gini. Kayaknya pakai apa gitu. Buruan apa, bro? Ya ilah, lama amat. Ini waktunya, woi. 45 detik. Buruan coy. Finish. Setengah. Take the sugar. Skor 100. Oke. Nih, potong ya. Huish. Paling gue suka nih potong. Good. Potong. Yo. Oh, ada lagi. Siap. Trang. Wow. Good job. Oke, totalnya 107. Oke, step terakhir. Ngapain nih? Kayaknya tusuk-nusuk. Oh, gini-gini doang. Oke, finish gitu doang. Kata terus belum. Yo, lihat hasilnya. Wah, hasilnya 600 sih. Marshmallow. Look in the book. No. Marshmallow. Satu masakan lagi. Oke, kita sugar on snow. Cuma 3 step. Gampang, bro. Ini gimana nih? Kuning. Gitu. Yo, hijau. Oh, jadi jangan sampai luber kayaknya. Hijau. Oke, jadi harus tetap di hijau, nggak boleh kemana-mana biar penuh si hijau yang bawahnya. Buruan, bro. Aduh, lama banget nih. Kayak loading download tuh gak? Kayak goreng lumpur. Oke, sweet. Skor bonus 2000. Oke, step kedua. Trot lagi. Fuck. Oh, dipasang gitu. Lagi. Dar. Boom, salah. Kok salah mulu sih?
Oh, sorry man. Man, dia kan perempuan. Oh, ini diserut kanan kiri. Good job. Sweet. Oke, thanks. Dia hasilnya jauh sekali dari 236 ke 300. Sugar on slow. Wow. Jadi pengen makan. Oke. Bro, tadi tuh game Cooking Academy. Maaf selama ini gue bakal di 2 bulan kedepannya gue bakal jarang download. Kenapa? Karena besok, lusa hari Senin. Sekarang tanggal 90 ya Allah. Sekarang tanggal 19 dan hari Senin tanggal 21 gue udah ujian praktek, ya gitulah, banyak tugas. Jadi maklumlah gue pasti jarang download. Oke, thanks for watching. Don't forget subscribe my channel Bung Zil channel, and follow me on Instagram, Facebook, and Twitter. And salam gamers.